мать, нахуй! Sebuah rekaman dramatis memperlihatkan momen heroik tentara Ukraina yang berusaha menyelamatkan rekannya yang terluka di tengah gempuran pasukan Rusia. Dalam rekaman tersebut, para prajurit Ukraina tampak membalas tembakan ke arah posisi Rusia sambil menarik rekannya yang mengalami luka. Upaya penyelamatan dilakukan di bawah tekanan tembakan intensif, menunjukkan risiko besar yang dihadapi pasukan di garis depan. Video penyelamatan ini diunggah ke Telegram Rabu 1 Oktober 2025 dan langsung menarik perhatian publik. Aksi tersebut dipandang sebagai gambaran nyata solidaritas dan keberanian prajurit Ukraina di medan perang yang tak kenal kompromi. Что? Кто там? Кто? Калаш 500 и ваш 200 скорее всего. Лежите. Помогли ему? У Хиро автомату пизда. Ты помогли тут 200? Не, Твою мать, на. Калаш. Так, пацаны, держим дальше сектор. Брат, что тебе? Вижу. Вижу, сейчас помогу. Назад. Вижу. Так, брат, осторожно. Братан, как у тебя с дыханием? Я знаю. Как с дыханием? Как с дыханием? А? Слышишься плохо, да? Пацаны, контроль. Кто там прямо? Кто там? Возьми нормально. Где раненый еще один? Возьми нормально, потому что скоро. А? Вон напевно. Он? Братик, ты живой? Эй, братан, ты живой? Сука, прикрой меня там. Ствол туда поставь, блядь, и прикрой меня там. Ты тоже ляг нормально на позицию. Ты ляг, блядь. Разбейте сектора нормально, сядьте. Это что? Блядь, это что за нахуй? Сука. Блядь, куда 200? Пизда. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.